मोई तौरिंग याय अखोई तौरगने हेता ngangi karigi issue da focus tawriba karigi issue da focus tawrino adu chakare MP election da lawram bising du hayeng nonga lage khoi relief kim gi mayam se mayum da thingen gani parliament da roar tawni outside parliament da roar tawni hoi na ngamui a khoi student na dharna tawri da sartigi kamu dharna tawri da photo om paira parliament ni mapan du sumai le MP parliament manung da ke parliament manung da manipur ge yamna serious oi pot tu Rahul Gandhi da puto halaga Gaurav Gangoi na ngang ngam ka khoi MP di kari ngang ji karigi issue da focus tawriba karigi issue da focus tawrino adu gumba khara bre khara ngang da manung da laibak ki oi ba jati ge khan ba yaw da kai sakra outer MP that is gone wagi outer ki area da ni thokri do nupi ama margi nupi ama mai thaki ba angang ahum nupi ahum yauna hati ki ba inhuman ba dum criminal crimes ate ki ba do magi constituency jiri da ni kai sakra ke do MP do outer MP kai sakra ba kana na hangi ge no si kana na hangi ge ba moi tawring ne ya akhoi tawrgane heta ngangi